Ing para sa naniting tiyuntunan, yapining kaligtasan ampon kapakanan, ding sablang talasal pantayang tumagon, karing niyayaliwang kapag masusyan ning liturhiya. Kalupa na mo ning banala misa, binyag, kasal, kumpisal, kumpil, pamaglan niyang masakit at pamamendisyon karing mayang ubye. Sukat tamang tandanan, kinging COVID-19 virus, magdalayang maragul a panganib king katamong pamikakatawan. E taya akakit iting virus. E tamo pinbalo nung nino imiyawa na kaniting virus. Lalong-lalo na ngening epamika mass testing para karing sablang memalen. Metong karing penibataning mabilis ng pangakalat niting virus, ilapin ding awsan tamong religious gatherings, kalupa na ning pamagmasusi king banal a misa. Uling kareting pamitipon, abe-abe la king metong alugal, kilubning metong a oras ding tao, iti posibleng maging sangkan ning niyayawa-yawa la king virus ning tao. Uli nita, kailangan tamang gawan ing karampatan a pamaningat para king ikakayap daring balang metong kaya katamo. Uling metong kareng obligasyon tamo, anting Kristiyano, iyapin ing ingatan talang masalese ding pamikakatawan tamo, at ding pamikakatawan daring kapara tamong tao, abinyena kaya katamo ning Diyos, anting mal a regalo. Inya, kailangan talang tukyan at tuparan deting patakaran, kabang atimpang maragul abanta king pangakalan ning COVID-19. Ding parokyanos ang makiedad at 20 metong hanggang 50 siyam, ilamong malyaring tumagon karing kapag masusyan ning liturhiya. Deng anak, kayanakan, ampon matwa, ela pa mo ipaintulutan tumagon kareting pamitipon. Uling ila ding sektor ning lipunan a posibleng agad miyawa at kapitan ng virus. Nung atin kayong matsurang panamdaman king kaya kayong pamikakatawan, lalagnat, manguko at sisipon, pakisabi mi pong mayap, king ena ko pa mo po sisimba. Parati talang isulod din kaya katamong face mask. No face mask, no entry. King pa maglubta mo king parokya, magpila. King pa magpila, i-maintain tamo in 1 meter physical distance king balang meto. Bayo kayo lungob king pisamban, lawanda pa mo din kaya katamong ushers ampon usherettes in kaya kayong body temperature. Nung atin kayong body temperature at 37.5 Celsius patas, paano payayo po king eko pa po malyaring milub king pisamban. Ban matela ring virus ayat syu kareng sapatos asusulod tamo, kailangan tamong dumalan ampon magbabad saguli kareng foot bath. Kay bat manguskus kayong alcohol bayo kay lungub king pisamban. Mas masanting pinpo nung atin kayong dadalan sariling alcohol. Palista tamo po lagyu, ampon alias or nickname, kumpletong address, at contact numbers bayo tamo lungub king pisamban. Kailangan tamong gawan ini para king malagwang pamanaluki or contact tracing karing akayabe ampon akasalamuha ning metong atawng sakaling may COVID positive. Parati tamong iwasan ing pamagkumpul-kumpul. Dumayo tamo king metong at metong. Observe proper physical distancing. King pamagpila para komunyon, munala pa mong magpila din king pekagulot, bayu din king karapanda, hanggang makapagpilala din king pekayarap.
Magpila king center aisle ban makinabang. At dumalan karing side aisle bang mibalik karing luklukan. Mibalik tamo king sadyang schedule daring misa. Alas 7:15 ning abak ang maka-livestream mo naman. Alas 9 ning abak ampon alas 6:15 ning beng. Kambe na po ning kaya katamong kura paroko, iamong Paul T. Velasco. Pao namin na po ing kapasalamatan king pamamintu karing tiyuntunan. Dakal pong salamat.